Umunyamerika Earl Simmons wamamaye cyane mu muziki wa rap nka DMX yatabarutse ku myaka 50 nyuma y'iminsi 5 gusa ajyanwe mu bitaro bya White Plains kubera indwara y'umutima yaturutse ku gukoresha ibiyobyabwenge birengeje urugero. DMX yahawe ibyuma bimufasha kubaho nyuma yo kurwara uyu mutima, ariko uyu munsi ubuzima bwe bwarangiye ubwo yari akikijwe n'umuryango we. Mu itangazo umuryango we washyize hanze bavuze ko yari indwanyi ikomeye yarwanye no kugera ku munsi wa nyuma. Bakomeje bati umuziki wa Earl wafashije abantu batagira umubare ku isi yose kandi izina yubatse rizahoraho iteka ryose. DMX waruzwi nka Darkman X yakoze injyana ya hip hop iryoheye amatwi ndetse yakoranye n'ibyamamare nka Jay-Z, Ja Rule, Cool J n'abandi. Yatangiye umuziki mu mwaka w'1990 aho yakunzwe mu ndirimbo zitandukanye nka Party Up na X Gonna Give It To You, Rough Riders Anthem ndetse n'izindi. Yakinnye filime zirimo nka Cradle to the Grave, Romeo Must Die na Exit Ones. DMX yavukiye ahitwa muri Mount Vernon muri New York mu 1970, ariko yagiye atukwa cyane kubera imyitwarire mibi, ari nako yafunzwe anajyanwa mu bigo bifasha abantu kureka ibiyobyabwenge. Uyu mubyeyi w'abana 15 yafunzwe kenshi azira ibyaha birimo guhohotera inyamaswa, gutwara nabi, kunywa ibiyobyabwenge no gutunga imbunda bitemewe. DMX yari umukristo ndetse yiyemereye ko asoma Bibiliya buri munsi. Umuryango wavuze ko DMX yapfuye kuri wa gatanu agwa kuri White Plains Hospital muri New York. DMX yasohoye album zirimo yitwa It's Dark and Hell is Hot mu mwaka w'1998, hanyuma asohora iyo bita And Then There Was X mu mwaka w'1999 yariho indirimbo yamucururije cyane yitwa Party Up. Ari kandi Flesh of My Flesh, Blood of My Blood nayo yasohotse mu 1998. Album ze zose akaba ari It's Dark and Hell is Hot yasohoye mu mwaka w'1998, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood mu 1998, And Then There Was X yasohoye mu 1999, The Great Depression yasohoye mu 2001, Grand Champ yasohoye mu 2003, Year of the Dog Again yasohoye mu mwaka wa 2006, Undisputed yasohoye mu mwaka wa 2012, Redemption of the Beast yasohoye mu mwaka wa 2015. Navuga byinshi kuri uyu muhanzi wakunzwe cyane n'abatari bake, dore ko afatwa nk'imana ya hip hop cyangwa se akafatwa nk'umwe mu ba legend bakomeye muri hip hop hose ku isi, kuko yari umuraperi mwiza cyane ndetse yanakundwaga na benshi, yaba urubyiruko ndetse n'abakuze, dore ko yatabarutse ku myaka 50 ye y'amavuko. Guys, reka nse nk'ucumbikiye aha, icyo nagusaba muri aka kanya no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza byinshi uko bwije n'uko bukeye. Iyi ni Stream Jesus Entertainment, kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.